Inzobere mu bya gisirikare kuri iki cyumweru zaturikije iki gisasuro cy'ibiro 450 igikorwa cyabaye hafunzwe ikirere ingendo zo mu kirere zaragaritswe izo mu modoka ziragarikwa zagara moshi barazifunga ndetse no mu mazi amato yose barayahagarika. Igisasu nicyo mu ntambara ya kabiri isi yose yatangiye ku itariki ya mbere Nzeri 1939 irangira ku itariki ya kabiri Nzeri 1945. Ku mugoroba ku cyumweru kimara kugituritsa rero abantu batangiye kugaruka mu byaba ariko bagenda babwirabwirana amakuru. Uretse abazo ndetse cyakino wamenye ko bagiturikije nuko byari bimeze kabisa. Aho amafaranga ari ahamagara yandi. Umugabo witwa Diamond Platnumz yakoreye miliyoni 10 z'amafaranga ubare mu Manyarwanda ku munota umwe gusa mu gitaramo cya Raila Odinga. Ariko gatandatu ejobundi Diamond Platnumz yataramiye abanyakenya mu gikorwa cyo kwiyamamaza cya Raila Odinga ushaka kuba perezida wa Kenya mu minota 10 gusa. Uyu muhanzi yasurukije abari bitabiriye uko kwiyamamaza yakoraga miliyoni 10 ku munota. Diamond yari muri Moi Stadium hari Kasarani n'ishyaka rya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party aryasorezaga ibikorwa byaryo byo kwiyamamaza. Diamond yagenewe nyine n'abateguye iki gikorwa akayabo kangana kuriya kuko baje kumwegera igikorwa kibura ibyumweru bitatu ngo kibe kuko abagiteguraga bifuza gushyikirwa n'urubyiruko bahitamo kwifashisha uyu muhanzi w'icyamamare muri aka karere. Kubera ko ari mu gihe cy'amatora yongeje igiciro kirenga ibihumbi 70 by'amadolari asanzwe nyuma rero aca amafaranga atagira ingano kuko yaciye hafi ibihumbi 100 byose by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ureberera inyungu za Diamond ndetse na akanaba umufatanya bikorwa we witwa Salam SK yabwiye Wasafi TV ko usibye n'amafaranga abatumiye uyu muhanzi banamwishyuriye ibindi byose. Baka amafaranga arahamagara na burya rero kandi akitaba. Hanyuma ingabo z'Uburundi zasoje imyiteguro rero kugira ngo zerekeze ku butaka bwa Kongo Kinshasa ku mugaragaro. Hano baratubwira ko Minisitiri w'Ingabo w'u Burundi Alain Tribert Mutabazi yemereye itangazamakuru ko ingabo z'igihugu cye zimaze igihe mu myitozo izitegurira kujya mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Kongo Kinshasa zikaba zariteguye ku buryo buhagije. Ibi Minisitiri Mutabazi yabitangaje rero ejo aho yahaye itangazamakuru ikiganiro cyerekana ako iyo myiteguro yagenze. Minisitiri w'Ingabo z'u Burundi akavuga ko imyiteguro y'ingabo ze agenekereje igeze kuri 90%. Agira ati imyiteguro ku basirikare b'u Burundi bazajya kugarura amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo navuga ko igeze kuri 90%. Akomeza avuga ko nyine kugeza abasirikare be biteguye ku buryo isa ku isa bahabwa itegeko ryo kujya mu butumwa bahita bambuka vuba na bwangu kandi bakazagera ku ntego. Mukanya no butumwa nyuma yabwo turakomeza. Ikuzani ibintu pati rw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa ubundi iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet rw'iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose kandi akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1 n'igice ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10,000 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Press Review. Yo ni Airtel manza no kubwira ku bijyanye n'inzira y'akazi. Hari kampani yitwa Inzira y'Akazi ariyo ifasha abantu kubona akazi igafasha abakoresha kubona abakozi. Irabahuza bien. Hanyuma ibyiciro ngiye kubwira niba wiyumvamo waza gusimbukira nza kurangira ikorera kugira ngo igufashe kubona akazi cyangwa se niburi umukoresha ufashe kubona umukozi wizewe ufite ubuhanga ubunararibonye uyewe wo kwizerwa pe. Cyane cyane ko n'abakozi baba baranahuguwe bagagurirwa ibyo bagiye gukora ariko nawe mukoresha ukajya umenya ko burya kwishyura umukozi ntako bisa.
baba kuri hafi babireba ko byose biri kugenda neza. Abakozi bo mu rugo, abakwiziniye, abita ku bana, abazamu, abajardiniye, abakora amasuku mu bigo bitandukanye, abakora mu by'ubucuruzi, ubwo ni abantu bacuruza, abakora mu mahoteli, abaseriveri nabo barabafite, abakora kuri za station za essence, bamucomana bizewe nabo barabafite kabisa, abarwaza nabo baba bakenewe, abita ku bageze mu zabukuru, abafasha abana gusubira mu masomo nabo barabafite. Yewe ibyiciro byose bishoboka, n'abashoferi nushaka kujya barabaguha pepe. Abangaba rero basanga Kimironko hagati ya Ituze Garden ndetse n'urusengero rwitwa Foursquare Church, ku muhanda wa kaburimbo uva Kimironko muri gare werekeza kwa Mushimire. Aho ngaho kabisa niho ubasanga, cyangwa se uhamagare kuri nimero nkubwira 0783466540 cyangwa se 0789966938. Hanyuma bakwitabe kabisa, babaza uti ni mwebwe inzira y'akazi company, nyamuneka ubushomeri bumeze nabi musimbukire babashakira akazi. Namwe ba boss nta mpamvu yo gufata umuntu ngo kwa Kongo wumvise bamuvuga ngo hari wakubwiye ngo hari ahantu ngo yari arepyo ngiyo, nyamara ntubizi niba ataravuyeyo yibye. Simbukira hariya kabisa bagufashe, ubundi asigaye ubone umukozi mwiza, umukozi wizewe. Igihugu cy'Uburusiya cyatangije iperereza rero ku ruhare rwa Leta Zunze za Amerika mu guteza COVID-19 ku isi. Muri Kongo hari umudepite wanenze politiki ya Tshisekedi ya etat de siège, niya politiki yo gushyira abayobozi ba gisirikare mu ntara zitandukanye z'iburasirazuba ngo mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwara gisirikare, ko abaturage bakavuga ko ntacyo yagezeho. Mu gihugu cya Kibaho rero ibigega bya peteroli byarahiye bitewe n'inkuba zahanyuze zikabikubita kabisa, abantu bamwe barapfa abandi benshi barakomereka. Abo ni mu gihugu cya Kiba nyine gifite umurwa mukuru La Havane. Hanyuma muri intambara ibera muri Ukraine, urupfu rw'umusirikare ngo w'indwanyi kabuhariwe wo muri Letona Colonel arwateye umwaka w'abajenerali bajya kuri 6, aho Perezida Vladimir Putin yabirukanye. Twasimbukira i Nyagatare, awitwa Bimenyimana arashinja umugore kwica umwana wabo w'amezi 4 akabyigamba. Uyu witwa Bimenyimana Zeferine utuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukoma kagari ka Gahurura, niko bahavuga nyine ngo arashinja umugore we witwa Mujawamariya Faisa kugira uruhare mu rupfu rw'umwana wabo witwaga Dukundane wari mu kigero cy'amezi 4. Ibi akabishingira ku makimbirane bari bafitanye, ndetse uyu mugore nawe akaba ngo yarabyigambaga, ariko ubu akavuga ko nawe atazi uko umwana yapfuye kuko ngo yagiye kumuha ibere agasanga byarangiye. Inkuru tubona ku cyamakuru Ukwezi akadomo rawa, simbukiraho urebe ibijyanye n'iyo nkuru kabisa. Hanyuma tujya ku cyamakuru akadomo.com. Turabona ko ngo abaturage ngo abagabo bo mu karere ka Gisagara ngo barimo gutabaza, abagore barabazengereje. Abagabo ngo batangiye kugana inzu z'ubujyanama kubera guhohoterwa n'abagore babo. Mu karere ka Gisagara ngo hagamijwe guhangana n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo rishingiye ku gitsina. Mu karere ka Gisagara hashyizweho inzu z'ubujyanama zizwi nka safe house kugira ngo abahuye n'ibyo bibazo bajye bazifashirizwamo. Kugeza ubu rero izo nzu zimaze kuba 2, imwe iri mu murenge wa Muganza, indi iri mu wa Gishubi. Zombi zubatswe zigenewe kwakira abakobwa n'abagore bahohotewe, ariko ubu ngo n'abagabo batangiye kuzerekezamo, nk'uko tubibona ku cyamakuru cyitwa Igihe akadomo.com. Amakuru yasohotse mu binyamakuru, reka tuyasoreze kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima itwereka ko COVID ihagaze. Ku munsi w'ejo hapimwa abantu 1920 basanga abantu 5 bafite COVID, uko ari 5 bose baragaragaza ibimenyetso. Mu gihe cy'iminsi 7 hamaze kugaragara abantu 51, nta winjiye mu bitaro, nta n'urembye, nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo rero. Hanyuma rero uko ari 5 turebye uturere bakomokaho 3 ni Kigali, 2 ni Karongi. Hanyuma rero mu tundi turere dusigaye nta muntu wigeze agaragarayo.